ni twitaga Common Women Agenda. Timio the mokete hamwe kwina maundu maria turona report ino ya BBI yandikite wega na muno horo wa deputy governor ari muthuri, deputy akwa ari mutimia no riu turenda magithie ginya hau hangi ginya haria ha national president akorwo ari male nake running mate na ona ginya kuria kwa PTA ako kwina kiama kia PTA gia kanitha chairman atwika muthuri, vice chair atwika mutimia. Ni turenda maundu maya ma gender based violence ona mumarorwo na gugithondekwo mawatho na thirikari itikire gwikira mbeca maundu-ini ma atimia na turore mutimia witu ahote kwendia indo ciake. Ndio ni tuonyete musimamo umwe tukauga no maka tucoke kuri andu aria twaritie nao tumere kiria turandikire tumonie riboti iyo tumathomere mamenye uria twandikire na tumurie kana nimetikanira no guo twauga na no uko kuri maundu mundu angienda macenjio hanini kuri kaundu maraugite no uko no mende makiona gatwo gwika ati ku implement gutwike kuri undu ga gwikwo undu mangekenerera riu yo niyo ndere twinao nayo.